Egome murakoze cyane murakoze bakunzi ba JCTV uno munsi twasubiye kuja ku rubuga rw'imikino turaba abantu bakera baduteye iteka batera iteka igihugu cyo Burundi bakinye umupira ari bato uye n'abahumure mugabo barakina ngira mwabonye amasanamu ya bamwe bari barakina uwo turi kumwe uno munsi umutumire w'iteka itwa Jean Marie Mbuyi ngira nta murundi numwe atamuzi no mu makungu baramuzi cyane Jean Marie Mbuyi akaba ari umutumire wacu yagize yamu mushinga naye Jean Marie Mbuyi yamubona Jean Marie Mbuyi rero ni umuntu yakiniye equipe nationale akaba umukinnyi atsinda ibitsindo byinshi cyane bakinira cyane cyane equipe ya Vitaro Mbuyi Jean Marie wewe wari umukinnyi atsinda ibitsindo twarakubona imisi yose tukanezerwa tugasimbagurika tugahimbara irya sokre yo gutsinda ibitsindo byinshi wayitsindiye mbere nashobora kuvuga kandi ashimira Imana kubona uno munsi mwanumiye radio yanyu televiziyo yanyu ni byiza ko mubuka abakinnyi ba kera kose ya mbere bambagije ibisindo itsinda ngena watsinda uratsinda ibitsindo byinshi afetse narose abateneri bakomeye mu gihe Vitaro mbere yari Rashid Sherali bayawunde bose twadufise umuzungu witwa Vanderka n'abandi baje bose n'abajafari gutangura muri junior ya Vitaro nibo bamaye iyo inguvu n'ubushobozi bwo gusinda ibisimbo burya watanguye muri junior ya Vitaro ukurira muri natanguye muri junior ya Vitaro nduza muri mwakinira he muri junior twakinira kuri turabana bato twakinire gutangura mantrema tugira kuri muri Asiatique hanyuma amamatch yari kuri stade ya kera stade ya kera yitwa Fifu yego hanyuma uvuye muri junior navuga mu bana batori ba Vitarose waduze muri Vitaro B waduze muri Vitaro B hanyuma cyanuga muri Vitaro A waratubye muri Vitaro B wewe sinatevye nakinye imyaka 2 gusa nanuga muri A usa muri Vitaro byarakugoye kubatitirere warabanje kurindira wabonye benchiste w'imyaka myinshi fete bwa mbere byari ibintu byoroshye abakinnyi bakomeye cyane ba Marike ba Mudeyi ba Hussein Mirenge abakinnyi benshi baho koko batoto hanyuma turonga aka chance yo kuza tukina match yamwe par après twose ubushobozi bwo gukina muri A bamugiye bagiye mu Rwanda bamari bana ba Nashundu na koko hanyuma uribuka match ya mbere wakinye waronka igitsinda match ya mbere nakinye yari match amicale Vitaro ego yari Vitaro na Kiyovu yari kuri stade ya kera Fifu yari match ya Kiyovu na Vitaro nari mu reserve Kiyovu cha idusinde ikisindo kimwe hanyuma bashaka ko ubu tuca kwinjiza abajene baradufasha nari je na mupenzi nakinye muri deuxième mita igisindo cya mbere ico gisindo cya mbere nasinze muri match international hanyuma wewe wiraba nk'umukinnyi tuje narakuyirabiye abantu benshi barakwifuza kukubona n'abavuga ariko barakananiza we ikintu wari ufise karite yawe ufise nk'umubitere akomeye cyane atsinda ibisindo byinshi ni calme ni shuti ni vitesse ni intelligence ni en fait nari intelligence cyane imbere y'igoro nari umukinnyi kabisa nari umukinnyi afite experience imbere y'igoro yo gusinda waraba kepere nge nahagaze wagira ngo niyo point fort yaje kugira ngo naraba kepere cya kabiri saba umupira mu espace afise ari bien placé hanyuma Mbuyi winjiye muri equipe nationale
uri muto ndabwibuka warufise nka 23 ans wari sine kuzinga yingiye mu ntamba nanjye ninjiye mu nama kandi nkiri muto imatch ya mbere twakinye yari equipe nationale inama na Azingo yo muri Gabo Azingo nationale yo muri Gabo iwabo perezida wa federasiyo yari Alphonse Rugabarara niyo rwambe ninjira muri equipe nationale y'indamba igisindo twasinze hariya nije na GCS twavuye muri Gabo twasinze igisindo kimwe cy'indamba ari Mazingo 0 baraje n'ubu ibaje yari match amical ico gihe match n'abantu mari ku muri iyo equipe bakuka bamwe bakina neza ni nk'abantu afite ba Saidi Makasi ba Juma Mosi ba Indere ba Maradona Gatera ba Maradona yari generation wacu wanyu kandi Vitaro benshi na Interefse Bazire Ngama Muzinga Zire Ngama yakina muri turamwifuza cyane kandi Zire Ngama turamwifuza tumuronde nabo nyine tumuhiganira ari hanze ndabizi ngatugereza ku ngufu tuzoronka ijwi giwe turonka amafoto yiwe uje turavugana kenshi uzobifasha sawa hanyuma Mbuyi urumva warakinye muri equipe nationale warakinye muri Vitaro warabaye bitera komeye cyane warabaye decisive mu bihe bikomeye cyane bya Vitaro wavuze ko ingabirano wayikuye mu banseneri mugabo muri famille burya ntacyo bagufatije ari papa ari mama ntibakubuza kuja gukina kuko kungu bitangura ari umwana bavuga ngo umwana aja ku ishuri ngo niyoza gukina kabumwe ngo cabe ikijuju afetse sibe yoshe nawe mfise umupapa nawe umukinnyi akomeye ari umumediateur muri famille gukina jewe nakina amashampiyona yo ku ishuri kuri centre scolaire Isairoise no kuri Sefa bari amashampiyona akomeye y'ishuri yo natanguye gukina none gambuye ngira ngo nshobora guhera ko mugabo ko tuba turaganira reka tuganire nyine bajya mu biri wanyu kinda hazi ndaza urabana bangana kajya muri famille wacu turabana 10 abakobwa 6 abahungu 4 ubu hariho batatu bapfuye abakobwa 2 n'umuhungu dusigaye 7 personnes urumva rero ndagoma tubandana bakinira Vitaro kariyeri yose niko biri gutigeze uhindura ngo uje mu yindi equipe ari Intere ari Prince ari Dynamique we no kubiri kwa muri Vitaro yone ubwa mbere natangwe muri Vitaro niyo equipe nakunze n'abatoyi banje bose bakinira muri Vitaro no muri equipe nationale turi bande nyuma Shambagume nagiye kugira amastage hanze n'abose na promotion menshi yo kujya hanze merci l'équipe nakiniye muri Afrika yari mu Rwanda yari AP nakiniye muri Kiyovu mujindi ndikiri wa Vitaro kabisa niyo equipe nakunze wowe ntigeze kuja Buraya muri test ego nagiye Buraya bose aho konza natanguye muri Portugal hanyuma Portugal nagiye muri Oman après Oman nagiye muri Corée du Sud après Corée muri Ububiligi narose kontra ya FC Marine ari kumwe na Miko ni equipe yo mu Mose Kireto na Dizembo na Bucha urumva wowe urafite experience haba mu gihugu ngaha mu gihugu cawe haba no mu mahanga waragiye urabona experience
ndakubaze ubu naho abahungu bane muvukana niwe mukuru muri bo nivyo mukuru wowe niwe mukuru mu bahungu uri imfura yitwa Mbuyi Jean Marie ugukurikira mu myaka ni Kabeya Kongolo Kabeya muri famille wacu oya mvuga mu bahungu ni Kabeya Kongolo nawe numu yakinye muri bishaka yakinye muri Vitalo kandi umuataka yari umuataka bari bataka batatu mu Mediateur undi muataka yari Kobe Lewis personal yego yitavye Imana uwo munsi yarahirije gutwara igikombe yakina muri Lydia Riding yego Imana mwakiri ngambwa yari umuntu ameze neza afite umutima mwiza ateri inkuru aryoshe cyane hanyuma ukagira umutoyi mu bahungu nuze yitwaye Bangama Kanakimana Bangama Carlos we yakina hagati defensive ndababwire mwe muturaba yuko umunsi umwe dukina na Egypte equipe nationale ya Egypte twitsindira gahi Bujumbura Kobe nako Bangama ndizeye ale niwe yatumye dutsinda igituma kapitene wa Egypte yamukubise ikofi kuko amubujije ngenda arengana yaramuzibiye akina fisi aramuzibiye nawe arashavura ati uri kuranzibira we ntuzone akubita ikofe Bangama hanyuma arubita ati ndakwihanganira mu harudoragiye voilà nuko none kubona abahungu bane bavukana mwese mwarakiniye Vitalo mwese murakina equipe nationale ayo makarite mwese munyamura yanganye en fait amakarite si terme yo kuvuga amakarite yiwanje canke ya Kabeya canke ya Bangama canke ya Feba Kubi en fait yo jugement ni abafana okay ni abafana ni abantu bakunda umupira babu umupira bakaba umukinyi cyababona ne qualité y'umukinyi meze gutya jewe ko ni famille no gushima gusa ko twakiniye Vitalo twakiniye equipe nationale iwacu niyo umunezero ufise muri yo muri famille ndababwire mwese mu badukurikira yuko iyi famille mu Burundi niho hari abahungu bane bavukana bose bakiniye umugwi Vitalo kandi bose bagakina na equipe nationale bakayikinira abo bantu ibintu bishika gake tuzobarondera n'amakuru menshi abantu bavukana bakinye umupira mugabo ne hakeze zoronka abakinyi bane bavukana bagakina bose muri equipe nationale no muri club imwe hanyuma Mbuyi Jean Marie twagomba kuko turasozera gatoyi igihe wakina ikintu cyakunezereye gute sinzocibagira mu buzima kwanza ni victoire ya yeye cyangwa ni victoire iyo victoire yavuye kuri finale twakinye na Africa Sport nasize cha finale match ale niyo souvenir mfise Africa Sport yo muri Côte d'Ivoire ni souvenir ni rukundo mu bakinyi hagati yacu cyane cyane muri Vitalo no muri equipe nationale aricakubabaje muri football oya kiriho kimwe ndayikubwire gihobora mwene wanyu Kubi avuye muri fete ya equipe yabaye ya mbere atwaye kubi warababaye ibivuze nibyo mu buzima efu bawo nyene bamwishe icyo nabaza mugabo nakundi kumusabira gusa no gusabira abantu bagize icyo cyaha Imana yababarire gusa twena n'ufise nabo bitubazi mugabo muri famille ni shock ko ni famille y'abakristo no gusaba gusa urakoze cyane cyenda byibuka mu misa ku Saint Michel paroisse Saint Michel niho basenga abi wanyu niho basenga imisa ya mbere cyane ya mbere mu gatondo ka karisizo namaze kujaho kenshi n'amahumurana kubibanga na Bangama na wewe mugasenga mukata mugenda ku kazi
je byararyoheye cyane naratangaye kubona abana b'abafumbari bakunda umupira bagasenga n'Imana n'urukundo na famille yanyu icyubahiro wewe message uha abantu bya siporo no mu kwibeshaho wotanga message en fait mu buzima uko kuba umuntu ari du ngakunda abantu kuvuga n'abantu mugafashanya mugasabira ku Mana gusa muri tubona usaba ko amadisipline bakiye ko football fair play football sema amanwa menshi ya football bisaba ibintu byinshi cyane cyane ni urukundo gusa urakoze cyane umushinga naye mbuye jamari nobwira bariko baradukurikira uno munsi yuko umushinga naye mbuye jamari ari we icegera ca president wishirahamwe yitwa Les Amis n'abakinyi ba kera abakukuruke bawukinye bose hanyuma kijya kibanza ufise ubona kirakuruhisha ukibona gute wewe mbona ibisanzwe kuba ni vice-président w'abansejwe ba football y'u Burundi kuri jewe ni vraiment ni honneur nabaye umukapiteni muri national umukapiteni muri Vitaro kuba vice-président w'abakinyi bakibirumvikana kuri jewe nakarusho kariko mu gufasha gusa gukundana turari ngene tuteze imbere umupira wacu w'amaguru abana bacu canke aba petit frère akazoza kuburundi urakoze cyane umushinga nahe ndashimiye cyane muri jamari sirimwe tuvuganye nejo nero nk'ikindi kibazo zo murondera kugira ngo namwe washaka mu mwibarize abagomba kutwandikira nzobaha icyo bita adresse mutwandikire mubaze abakinyi bw'umbuye jamari n'abantu maze kubona kuri JCTV mwandikire mugire ati mega byagenda gute byagenze ukunuko azobaha inyishu hanyuma ndamukengurukire kandi ndabashimire abakurikiye kino kiganiro jamari mbuyi kapiteni wa Vitaro kapiteni w'intamba akongera akaba yari mu kibitsindo byinshi cyane nka tuharurangira no mu meyo Vitaro wa ikipe nationale hanyuma akaba yatwitavye urakoze cyane ukaba uri vice president wa Les Amis urakoze cyane ugira umunsi mwiza